تیمور اجر 22 دکبر سال 1979 در آلمان به دنیا آمده است و ملتش ترک می باشد و اینچنین او یک برادر و یک خواهر دیگر دارد. تیمور اجر حیات کودکیش را در آلمان گذرانیده است. او سال 1984 به ترکیه به ولایت کراسوی شهر ساکاریا برمیگردد. تیمور سال 1999 در یک تئاتر کار را سر میکند. او فاکولتت صنعت زیبای شهر ازمیر را ختم کرده است. بعدا او به شهر استانبول سفر میکند و حیاتش را در آنجا ادامه میدهد. اولین شده او در استانبول قدمهای خود را در سناریوی نکسپیرد نیر چین کیز گذاشته رول حقیقی را میبازد. بعد گذشت سالها تیمور اجر 16 ایول 2016 قدم به حیات نو میماند، یعنی با دوست داشته خود ایده اویله برپا میکند. ایده نیز با مثل تیمور اجر هنرپیشه میباشد. ما او را همچون سیلین در فیلم هدایت میشناسیم. بعد این اویله‌داری دیر نگذشته در این اویله خوشبخت دخترچه به دنیا می آید، یعنی آنها صاحب فرزند می شوند. فیلم ها و سلسله فیلم هایی که تیمور اجر نقش آفرینی کرده است اینها می باشند: تیمور اجر سال 2006 در فیلم اروپا یکسو در موسم 4 و 5 نقش آفرینی کرده است. سال 2008 باشد در فیلم اروپا یکسو در موسم 6 نقش آفرینی کرده است و در همان سال در فیلم اولاگ نیز بازی کرده است. در سال 2009 باشد در فیلم های باشکا دلده عشق، ترکلر چیلدرمه عشق و در فیلم اه کلبم نقش آفرینی کرده است. سال 2010 در فیلم چکرلر دانس و در موسم 3 فیلم اکاسیا دوران نقش آفرینی کرده است. در سالهای 2011 و 2012 باشد در فیلم های دریوندل سرا و در فیلم چکرلر دانس دو بازی کرده است. سال 2014 باشد در فیلم های حیات سنا گوزل و در فیلم ببک ایشی نقش آفرینی کرده است. سال 2014 و 2015 در فیلم کرتنکله یعنی هدایت و فیلم چکرلر دانس نقش آفرینی کرده است. و در سالهای 2016 و 2017 باشد او باز در فیلم چکرلر دانس 4 و در فیلم نردسیم برادری یعنی در گوجه برادرم نقش آفرینی کرده است. و اینچنین ناگفته نماند که تیمور اجر در سال 2018 در فیلم سو یعنی قول با خاراکتری درمان نقش آفرینی کرده است. امود آغوز 2 ایول سال 1977 در شهر انقره ترکیه به دنیا آمده است. بعد به دنیا آمدنش دیر نگذشته اویله او به شهر ازمیر ترکیه سفر میکنند. امود آغوز حیات کودکیش را در شهر ازمیر گذرانیده است و اینچنین مکتب ابتدایی، مکتب میانه و لیسه شهر ازمیر را ختم میکند. او بعد ختم مکتب به دانشگاه شهر اسکشهر ترکیه به نام انادولو اونیورسیت به فاکولتت توریسم داخل می شود. امود آغوز پیش و بعد از ختم دانشگاه از سالهای 1994 تا سالهای 1999 در مهمانخانه های گوناگون و در منطقه های گوناگون استراحتی کار و فعالیت می کند. او از سالهای 1999 کار و فعالیت تئاتری را با همراهی یکی از هنرپیشگاه خوب تئاتری احمد گلهان شروع میکند و از همان سال حیاتش را تغییر داده وارد دنیای افسانوی میگردد و در بسیار فیلم ها و سلسله فیلم ها با تجربه خوب و با حیثیت بلند کار و فعالیت میکند. امود آغوز عائله‌دار میباشد و صاحب فرزند میباشد. فیلم ها و سلسله فیلم هایی که امود آغوز نقش آفرینی کرده است: امود آغوز در سالهای 2000 در فیلم های گونش انکلر، بانه بانه باگ و باز در فیلم اوه بابا با تخلص حکن نقش آفرینی کرده است. سال 2002 باشد او در فیلم سرلان دنیاسه با تخلص یلماز نقش آفرینی کرده است. سال 2003 باشد او در فیلم شهرتلر کبابجیشی نقش آفرینی کرده است.
дар соли 2004 ӯ дар филмҳои Буюк Умушлар бо тахаллуси Ҷемал, Тател ашклари бо тахаллуси Берке, Ҷаналу Берсет бо тахаллуси Ҳайрӣ ва боз дар филми Учкичили ашк нақшофарӣ кардааст. дар соли 2005 бошад ӯ дар филмҳои Аҷи Ҳаят бо тахаллуси Ирҷӣ, Имре Комутанам бо тахаллуси Корҳан, Сафаф Асаф бо тахаллуси Асаф, Севда Пепеси Ҷил Ҳороз бо тахаллуси Казим ва дар филми Ичкадим нақшофарӣ кардааст. дар соли 2006 бошад ӯ дар филмҳои Пардан Яниб бо тахаллуси Камил, Трамва бо тахаллуси Теҳлишкӣ ва боз дар филми Умуд Адас бо тахаллуси Эзенфер нақшофарӣ кардааст. соли 2007 бошад ӯ дар филмҳои Ҷумҳур Ҷемъият ва боз дар филми Кӯзаи Рӯзгарӣ бо тахаллуси Адан нақшофарӣ кардааст. соли 2008 бошад ӯ дар филми Аданлӯ ва боз дар филми Яланҷ Романтик ва бо тахаллуси Ҳамид нақшофарӣ кардааст. дар соли 2010 бошад ӯ дар филми Апатиян дар мавсими 3 ва 4 бо тахаллуси Апас нақшофарӣ кардааст. соли 2011 бошад ӯ дар филмҳои Тектив Мемолӣ бо тахаллуси Фико, Музиклерин Фердасӣ бо тахаллуси Сабид ва боз дар филми Нурӣ бо тахаллуси Фикрет нақшофарӣ кардааст. соли 2012 бошад ӯ дар филми Ана Бирсойгунъяз бо тахаллуси Сулайман нақшофарӣ кардааст. дар соли 2011 бошад ӯ дар филмҳои Делисен, Дурсун Ҷавуш, Ҷовуш Академисе, Рӯзгарлар Якак ва боз дар филми Супер Иҷир бо тахаллуси Юнҷу нақшофарӣ кардааст. соли 2014 бошад ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Кертенкеле яъне Ҳидоят бо тахаллуси Шевкет нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар филми Какёр ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар филми Бана Гидде бо тахаллуси Толгат нақшофарӣ кардааст. дар соли 2017 бошад ӯ дар филмҳои Эшин Мумкун ва боз дар филми Бахтияр Олмаз нақшофарӣ кардааст. Синан Чалишканоғлу 26 октябри соли 1978 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Истанбул гузаронидааст ва мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. Синан Чалишканоғлу баъди хатми мактаб ба Академияи театрии мусиқии шаҳри Истанбул дохил мешавад ва бо муваффақият хатм мекунад. баъдан ӯ дар яке аз марказҳои зебои санъатӣ дарсҳои пандомез ва сабақҳои амалиро гирифт. Синан Чалишканоғлу дар бисёр саҳнаҳо иштирок кардааст, аз ҷумла реклама филмҳо, театрҳо ва силсилафилмҳо, инчунин дар бисёр барномаҳои телевизионӣ ҳунарнамоӣ кардааст. ӯ соли 2006 дар яке аз барномаҳои телевизионии АТВ яъне дар яке аз силсилафилмҳои масакавӣ бо номи Селена бо тахаллуси Ҳадес нақшофарӣ кардааст. Синан Чалишканоғлу 2 сентябри соли 2007 бо духтаре мисли худаш ҳунарманд бо номи Яшим Черен оиладор мешавад ва бадбахтона ин оиладорӣ дери давом намекунад. 10 марти соли 2010 онҳо аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. хушбахтона дери нагузашта бахт ба сӯи ӯ кушода мешавад ва 8 июли соли 2013 ӯ бо як ҳунарманди дигаре бо номи Туба Саргун оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд ва онҳо бисёр хушбахт мешаванд ва зиндагиашонро давом медиҳанд. Инчунин онҳо соҳиби як фарзанд низ мешаванд. аммо мутаассифона онҳо 16 ноябри соли 2015 бо сабабҳои номаълуме аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. дигар аз ҳаёти оиладорӣ ӯ ягон маълумоте ба даст наовардаем. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Синан Чалишканоғлу нақшофарӣ кардааст. Синан Чалишканоғлу дар соли 2002 дар филмҳои Инсон ба балӯ дуярӣ бо тахаллуси Умуд ва боз дар филми Сирлар дунёсӣ дар мавсими Иркапас бо тахаллуси Доктор нақшофарӣ кардааст.
дар соли 2003 дар филми «Бир Истанбул масъала» бо тахаллуси Конд Оюнҷу ва боз дар филми «Ҳаят Делегесе» бо тахаллуси Атаҷан нақшоварӣ кардааст. соли 2004 ӯ дар филми «Урелмез Адалӣ» ва боз дар филми «Енсон Бабалары Дуяр» нақшоварӣ кардааст. дар соли 2005 ӯ дар филмҳои «Безаним Кадалары», «Деветсиз», «Мусафир» ва боз дар филми «Ферз Куше» нақшоварӣ кардааст. соли 2006 ӯ дар филмҳои «Полис» бо тахаллуси Халук ва боз дар филми «Селена» бо тахаллуси Ҳадес нақшоварӣ кардааст. дар соли 2008 ӯ дар филмҳои «Кирпи» бо тахаллуси Полис Муру, «Осмоналу Ҷурайту» ва боз дар филми «Ҷир Чекердече» нақшоварӣ кардааст. дар соли 2010 бошад ӯ дар филмҳои «Турк Малы» бо тахаллуси Ярчанд, «Яхш Ҷазибе» ва боз дар филми «Инҷи Ренҷемилӣ» бо тахаллуси Юрол нақшоварӣ кардааст. соли 2011 ӯ дар филми «Апас Кендеме» бо тахаллуси Ерал нақшоварӣ кардааст. дар соли 2012 бошад ӯ дар филми «Сабит Канҷа Туркёне Ёзал Ҷиҳанӣ» ва боз дар филми «Ишлер Гушлер» нақшоварӣ кардааст. соли 2013 ӯ дар филми «Бир Яшак» бо тахаллуси Шафак нақшоварӣ кардааст. дар соли 2014 ӯ дар филми «Ҷир Эҷелеме 2» ва боз дар филми «Кертенкеле» яъне «Ҳидоят» бо тахаллуси Левент аз соли 2014 то соли 2016 ҳунарнамоӣ кардааст. дар соли 2017 бошад ӯ дар филми «Клаве де Левене Калы» бо тахаллуси Вели нақшоварӣ кардааст. дар соли 2018 бошад ӯ дар филми «Гирвеми Отел» нақшоварӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидоятон ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна нашед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.